Lord. Amen. Yeah, tātou te talo. Hallelujah, hallelujah. Le tolo mātou te mau le langi, i pa ia lava oi. I le mawhaia mātou upona whaamata la tala lau sisiri ese mana mātou ia lau sio. A ma te whiwhia lava nea whiawhia waturu i inga e whaana i ngai o ta maa. Wa e ta tau lava mauna mea riwi inga ia te oilo mātou tu. A wai le si aso e ngalo ia i mātou o oile na whaia le langi ma le langi ma mea o mātou. Mea o mō mātou maua le lima ta maa. Mātou te mana tua lawa lo feta lenga ia mose o a o le tua o a o le ola pea. Mea o male lei mātou te maua o lau fio lea. Nea ta mai a mata oe toi fo'i a te oe rewi inga, mana whaanetanga, mana whaamana. Whaastai la wolofa mana wanga de lei. Nea leonga mana pupoinga de ne yaso, whia ngai e fo'i mātou whia au masan. Me se whanau ia o onga. Iuna wai a fo'i le tau malulu, me mana timu. Alo ata tangia mai pea la wolofa mana wanga de lei a te mātou. Ta mai a whawhitai mo nei tōla le whiawhi. Wa e whaawanoaina le nei tūra le whiawhi. A pena ana poto me whado whanau. Ia, wa mataria por kalami. Ia, mātou te balauina o e ta maa. Wa atasi le mātou por kalami le tūra le whiawhi. A wa e whaia fuala wane por kalami pale au no mana o nganga pa ia. Wa atasi me te mātou le mātou ke sosoani siri lava lea. Talo e o ta maa i elo whamunyanga i elo whapenauna mai mua mai le nei tūra le whiawhi. Pa manuia la tu whaalongolongo pa manuia fo ina mātou pai tau lau whionga pa ia tama. Mo le atu o le ngā whaftai a te nātou malawa mo le whaamanua ina nātou taimu. Le ngātu poi lea whamanianga po ina tamai lunga ne sunga whawhenga a Pastor Mike. Nga nei ana ata ro whai ono mātou fo ngaina me se le pa io e kalisia. Le ngātu poi lea whamaria mai. E te marua ma sunga te itai. Po karani i le mito nana whiawhi whatasi mai o tamasi o na wana whai unga. Fo i ribi inga matu maunu inga ia te oi whamanga. Ngalo sa mātou se ma le mātou lea o no Yesu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ya. Fi lava na nganga tu whatalo whatu fo il netula o le afiafi. I le suafa malo ma le suafa whaaperepere o le tātou ri ma le tātou whaola o Yesu te wiso ia ma tau te whatalo whatua i le netula le whiawhi ia ve ia lo leo whai masui o le sunga i le whawhengainga po sunga por tau tai ia mese le sike e nei o kilangi e whatalo whatua i le suafa whaperepere na a le tātou ri whaola i Yesu te wiso ia i sua e tau sunga i tai ma o tau whatua i so spata pai taulanga le ngata po ilea pa yo ainga le ngata po ilea yo social sinsina pa yo na mafuta mai le tātou por karame i le nei tūla o le whiawhi i le whangaru ina fo i uso matu whawhini wo mai masani o le tātou por karame ia le ngata fo ilea o le tupuranga tarabou ma whanawiti ia ma lorso i fua maua o fo ile fo lau manuia i le nei tūla le whiawhi tatonu na whapenao na manuia ia ufuanga uma ia sa whenga e fo i ma whaiwa lo whirima i ni vai aso ia si masani wa mai lo waso ia mai lo waso ia wanga ia malulu o timu nei atunu ma nei vai tau tato ia alo o ata tia pele lofa tu no tato li ma tato Paulo i su ke viso ia fatalo fatu ai fo ile sunga fa fingainga ia Pastor Mike ia ma ole le on sa i ma lo fo ile sile le to na ngalwenga i familia mai le tato programe ne to la fiafi atalo fatu fo ia te oi pa fai do fotati mai lo telefoni i le nei tula o le fiafi ia so fo na i su ke viso fo atalo fatu ai to la fiafi ia atalo fatu fo sunga te ta e na te ma futa sa i fo na tutuangia na pokarami fo mo vai atu i mo fai tatu fatasi ia via le tua e na ma wone a no pa ni la ia tato te ma futa i le nei tula na fiafi ia le fiafi la nei ma te fasoa i le satau a kibiso Yesu ia po le cross of Christ na wisi sila mai lunga de tatou TV o le tatou tusi masani la banda le whaawau ia manei le mata mua
na maua mai le whengainga fau, tasi tu se Paulo i le kalesia Korinito, Korinito no na mataupu, Korinito mua, no na mataupu mua, vai pu e suru fitu, si wha o i le tolu sumartasi, a wha peo nei nalo tusi, pe kafi se le pe fora tusi, te manai fo le tato fai tau wha atasi, i le nentula o le fiafi, e te sila e fo, fai tau otu a so atu le whionga pa ia le atua, ina nei tu la fiafi ia la noa matongo fiela le ia watu ia la panga le ia po so fo tai ia nei tu la fiafi tai le so fo tai o nei le tu lima fo i mamalu su tato tu Samoa ia le hata fo le ia o ma pa anga fai on mafuta mai bea tina fo i po tua ia tapo ia oslo tu fo ia tapo Evelyn Evelyn pena foi tai foi mai oi status de ei ti sunia ma pesua ia mai la tolo fa penga o nga mata o ma futa mai ne fia fatalu fa ia nga ua a fatu lima foi tai ne fia ma fa talo fa tu ia o suafa la valea suafa pele suafa ta to te fa me melo iai ta to te fa longa ina i temi umalava i lenga temi Krismasi malasa maliu ai tatu te whai longa ina lava i temi umalava i mi se ma se kone se a mea i whapea ia maatala langa whamaiki ia Paulo wa leo toi ola na ia tatou a o keriso lo ola pea i te tonu ia te i tatou mea la le kauenga kua whaftai wa loa o lo soifua keriso o lo ola i te tonu ia te i tātou. Belea, ia kau kele kurikuri ia, whai lo nganga la sumaliu, ma kaimi o kisimasi. Au ke whai lo inga Iesu i kaimi umalava. E re ia, fie fwoi karangon, nge fiafi, i le sātau lo. Ke riso, ele fōlau whaafonga Samoa. Ke karikongu fōra kasi lea, anawa tau i te tonu e kale si o le launga ino le. O le sātau lo ke riso. Ia la manetara no fōi lele, i le tala anga le koruse. Awa anga hua ke loinga wa sikola ka kou kalanga vol mea lea. Ia ngasia maa kala. Kala anga ika meiki o lea ungani aku whasa vali ke miso. O le sātau. Ia o le aka fo i lea o le fale whita wha. O le ata lea o le malu lea tu. O le ata mare ngā Iesu. Mea lai kongo le fale, whafta whai, le malu le atua, inga ua whaamau tali ina, whaatuina i Jerusalema, e ngafu ngofola ma koe whaikau, ma koe stari, a koe le kulanga mai le fale lea. That is Christ, Jesus. Le ata le nao sa taulo. So e muli la wha sa taulo, Iesu le sa taulo. A o le aka le ngau Iesu. Lango Iesu anga le ai le alona maliu i whapenge i lava o kaku o Jerusalem mai avi ia kako povi, mai ia kako oki, mai ia kako lupe, mai ia kako mangu, kau ki o kako ki osi taulanga anga sala ai Jerusalem, o ai le whai ngei whai uma Jerusalem, ai whawhitai le taulanga na whai e Iesu lunga sa tauro, ia le wa kako o sao hai no malu le atua, e oku ngi Newsila isi, o ifo i Australia isi, Amerika isi, Pēsalo. Ioi. Whapengana le mene maki fia ko ngā ko ngi fia fi. O le sā taulo ma le mana le o le sā taulo ke riso. Sā taulo fo ke riso. O kele kau i kanga kau karango ai. Ai ele i yola ai. Ele whakau wa inga kele ia lātou. Le fwe la maki fia karango ai ngi fia fi Samoa. Lea ea se ka ua ma se au ngā o le sā taulo ke riso. O le me e ngofo a Paulo ke iwa la fa makala aku i Korinito ma tusi aki Korinito sa tau. I ele ma fuanga. E sea ia o le la ka kilo e ngi fiafi tusi na wa iluma fulfitu sei o tosu tasi. Ia so kaimi e panga ngoma le li ia ma wa i fully faika. Ma nga ki felo i ma o nga foi como la ke fon. Ia fai foi o le fo a ka ko ma ngaku. Ia fia su elo nga ia ta mo su fitu totas. Ia ka ko ke kala mo ni o sa taulo se o ka ua. Anga le ai sa taulo ke riso.
e fa pe ngi o ka ko ola fa le fe ngai nga kuai mela si e te malo apostolo Paulo lan tala fa mai o fa sa ta roina fa tasi ma o ma porque na kare kas ele esse se Paulo le ma fa ya ko esse se Paulo ma ko ka ngoi ma ka ko ngoi le tanga ka fo ya ne tasi o apostolo o tanga ka le tu fa mai ya Paulo o 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗠𝗘𝗥 Yesu le wa ya Paulo o le tanga ta fo it's a new creation. Le kau de karkalainga nga me a mau mkakulo. Ona tato rolia e ese manita o sa taulo 𝗗𝗓𝗦. Ele fa peola fa ngi. La kako fa ka sinisi ai la lo sa taulo 𝗗𝗓𝗦. Awangi ka ko move. Ai luma le ai o le wingo tanga ia wale ka kala ngoa. Ia Yesu mala na upu pe na tu se tuai Paulo ko nito. Ina ia lato I loa le lei e ia pokol kangaka ai foi le potoa o le atua e ala I le sa taulo o 𝗗𝗓𝗦. Amen. Ia pilo me ala le ku sikala apostolo yo bao konito la ika ka yukaya makaka ele ia makanga ko ringo mai I mo o la kama wika faul va ana e kum ngai konito o le fu yana ya e ka mo moli ko era apostolo e sa taulo 𝗗𝗓𝗦. Kero whaalongo ka mele o sa kau e kai miolong e pe o se headline news fo ile ngau po sa sole po fo ila o sole po fo la fa sa tau po fo ile la ko I lunga na aula ngai ana fa mai ala apostolo ia o le potolo nga le tu ia ma ki fika ka ngo ngi fia ngai manatu le lei fo I pe tasi pe rua e pe korfu e fai ale ma mea tau ave ia professor Soani le tatou savalinga ma le tatou aunanga ma kasi le tama e ese le longo wa ta wa mai lo soka ma ke longa okay ia vi ele ni ai kasi le kama kilo ia ia po se au na le tua wa le ka ke lor kama lo 5 e o ka ia se tama ia te tatou le tatou au nanga fa ampasa le malo le anga se tamanga e li va ia Yesu anga fa ali Yesu e na tala no ma Yesu ke lo menga mau e Paulo e le mau e Paulo ma sisi mea po se kusi se apostolo na tusi ia Paulo e na mau e Paulo I fa linga mai le li fa ali ia Yesu ia apostolo me foi la fia la fai kau ngai fai up ma foi la o neia o se a ko ia fa popole ki ai o ka kum ka upurunga ma ki fia kala mo inga ni fia the cross of Christ Jesus e kele a kolusi e kele a fa kolusi ka unga ka ki wa ia no lo mo kolusi pe o fai lo nganga le o le ngong o ka ngoki ai o nga me uma pe fa hali mai ai o le o 𝗗𝗓𝗦 e pe fo le I kau ka o talo fai e pe o le alofa fo le no tai o tanga tai fa ku o me o le kolusi a kilo fo la e sa o le e pe e vai ka ko le si tu fo le ma ka ki o sa taulo e hoki kanga e vai o kanga ki sian o le alofa le o le atua ia tato na maliwa ia le atu ia le fo le sa mo ia ke le as e kami ka ko kalmo ia e pa pe ko vai e fiafi no pula wonga ia nei na lo tu si pensa no tu teta ia ane guarda tu pai tau patasi mai ia mata tu pai tau ile era fai tau mar fai pues sumar fit ta le sumar bat wa ili awina mai 𝗗𝗓𝗦𝗖𝗟𝗛 baptiso ia folofola tu le tala le o le poto I upu ina nei fa le au nga ina sa taulo 𝗗𝗓𝗦 wa ma ta upu sa taulo o le I le mala e o mala ia a le mana o le tua ia te lato o faula ina sermana ia atau na sisi le fo na lo tusi
ko start pa so ni tula na fiafi ati telo I pena sa no made talai made upole tu ni tula na fiafi pe ta o tu spa e mo mo tal no bene o poto ele wisdom nga yenga le poto kusa akikelo lisngaka makwa ile nga sa kaulo lang ba kusa elo sa kaulo o kikelo yang ale nga maliu nga sa kaulo ka ki mo maka ku ma fa maka ku ba le kaua male mafu anga mo nga pele ya ka ku ki sano pa me e fainga tai manatu pa me mata upor sa tau e valea Artala leile na tala I mai paulo I de kala si ko ni to. So tala leile le tampeta to tala terminei. Ona botele isi tala le isi. Botele fe isi tala, tala. Ana to foi le foi na tala ina ser tala le sa tawo. E bo isi nga ta tala ina sa tawo. Ai le tala ile na maliu nga sa tawo. Na mafu ai ona tawo sa tawo. Tu ela tu Yesu le mono yele pasa tawole I Roma. The crucifixion is already in Rome. But in our maliwa lo Yesu tatori fao. Pe wo suye ngale va ayo tanga. Amen. Ke lo wo se vai nga winga ese nga ma se fala ngonga inga ese nga tanga. Tanga umaya na mana fasa tawo ina Yesu. Ile tamina maliwa Yesu. Nana maliwa fa maso. Sa pe se me voa sa pung il na to banya le poto. Le poto le. Ele taua te le la to. Sa na to le lo le tu ala vale. Ai na wo maliu lo. Poto le lo. Suye mo na nga malako vision, malako vai the point of view ile sata. Awa atitelo ni sata. Wa ba ila de fata wa ina. The way la langi terminal sato. If I learn sato ka selling the market, Jesus Christ. I've seen the Askamigiki. What is the cross? Oh, Jesus. See, everyone knows Jesus is a sample of the cross. Angale maliwa ya Yesu. Wala psidia ifa pia. Fa vela iska kaya nga ngoki mo mona ng fasako. But after Jesus' crucifixion, it became really important. There will be no one else more doing way better than Jesus Christ. Ai kikilo la ia fa sola tangata ile se poto. Le poto la le fa me ile se poto fonga le fa pe. O si la unga le ba kaimi ngai. E sa ili upu mata mo fi fa no no. Mo se ili upu. Pa ilo le poto nga o le leio upu. Amen. O le poto lo wi loa le taua man mafu anga ma po le asia nga mo le tatu wolanga mo le tatu savalinga fa le anga le lo ye kusala ke bo si la masis pa pe e ke ola fa ka wo isi ka le sia isa kaulo ele sisi ku nga pa le mak fa so ko le fefenga o le tau o sa ko Yesu ke wiso o ngale fa mertusi o taton o le olana o le manuiana ia tato le wo fa olaina Ara mata upuna di balea I elo ele tatu. Amen. Abatu sungare tai ni to la le fiafi. Okay. Bon dia bo ile fa so ale ao ni. Ono ole va aile a isi tanga tai sa tolo pe fe mai la apostolo ni fiafi. Fa mai ele sao ia ina ia folo pa. Kiso ia lato. Ia sao folo le tare le. Ale halal kala ile folo le tamalo. El apostolo fa mai o le tala le winga le sa taulo kriso o le taulo foi la le kriso le fa pe nga la unga kamalo o sa taulo kriso fa mai e ile mana o le tua it's written e ro ia ile mana o le tua il mele fa mai o le poto le o le tua
o lo ia le mana o le atua I sa taulo le Keriso. E peanga kako fai aku, a kako staringa wa ke lo isi nga o staringa le sa taulo Keriso. E ke le o me le leima me ta ua o lo fa penga o nga kako wa ai I le aka o le sa taulo. A o le fai pea ang saunoa le apostolo Pauloa isi iluma tusia ma isi ana tusia mea u fa sa taulo ina fa tasi ila ua ma Keriso. Le tamo fai ke maroa I nei taulanga atu. Inga ia awangi koe ali lunga Paulo poto le sa iai. Paulo marosi. Paulo fie confronte se kangaka ia. Fie kau kee I le kaiminga ia Israelu a o lalo da I pulenga loma. So, le manga o ka maroa whaarua inga nga pe whaakolua o nga karangoa pe kari se kangaka ia I o mea nga lenga manga o ia. E a maisi tusi. E alu ia ia wa olo nauno ta inga ia. By power. By force lang ka maroa o fitafita. E le marosi fitafita. Ia waka kolon ngiwa I kaimi so se kangaka fia aru e serve le ami pia ke e leo se kaka fasi. Kangaka marosi le tino ia atoa ma le mafaufa. Ina ia mawhai o le fita ngai ma fili ma oso whainga pe e le training ai I le mea le battlefield as an army or the air force or whatever. E ka kau nga yele marosi fa le tino ma le marosi fa le mafaufa. O me umaraya sa ila apostolo Paulo. E le mai ai la apostolo. Tu lo fo I le chakaku tama. Au auna ia Paulo I ona tulanga fa rupe fa le au auna. Ai o se tangata e kasi le kanga ka kaunga ku fai me va ia esa. La ngor kasi fo ile tanga na kusia ku ya le kusia le ya konito me konito. Yo go fa kai me ke o pe ngo fa kai ya. Keriso Yesu. O inga fa kai te malo ya Yesu. Si iona la ngona fa le tala le lei ona la ngona lofa ne pe o maliwa Yesu lalang. Le fo ilanga fa ia apostolo le temi na ku lai mai o le la kusia fo mea. I loa le po lo koronito o kumu ka poto tumu tanga ta mai. Ere ba si ha kama na ku moi o koronito le vai kai. The same time go ka fo ia nisio lato. Le wa maka o nga mai kongo loko le atua. You know? E pera e ko mai o le ava koe Paulo ese foia ese le vakungo langa me se ua avato le tamaro le ka o le sa taulo Keriso o le poto le po le mana le o le atua. Ya. Ina yo faula inga ai ka ko ya we are saved. Bo mai faula kanga ya ke ka ko le moli mai ya e Keriso Yesu I le rangi le nei pa faala tele mai ona o apostolo mona o so mona I tato matu fa langi fo lang ele fo o me ka ko pulanga le fiola o lo o la pe ala na fionga le ali pa mai ta malo fa mai ya e o kere isa mo le poko kanaka tango koronito e I kanaka poko le foi la uma le leila ka ape so le konkornito e o kanaka ko kongi kupe ai fa ya la ko la uma ma ngai the sweet words. Words fa say, go fa say ia. Onga ia kelingi kupe awa vai. Mai o marka ka ale leila ma fai la unga I ko kula sa boa Ele va pera o fa kuskusa ele anga me ale leisa se fonga fe ka laio se ainga. Ka ku ko me na ainga. Ia o kambanga ia. Ia o longa pa se amaran ko fa ale lima fe se fu afi. Wa vai. Esa Pea fia kele la I vano ma ngai o fola la ka le woi sole. O le ai se pa ia ma se sa mo ele yo I ka. Pe va pe alma la kula po I konito. Kelo ka poko ka mai la ile. I upu. The word ele foka kilo nge ka ko vai kai. Wa vai ka poko upu wo mai ya. O le ko ku. Mere ko fio ba Yesu. Ia a vero kusia Paulo le kia I pensa ese para kuspaia pe a fai mai va penga ia po le afoi ia po le kako yo ia a vese lor kusia faringa pe a fai o lo banga kunga o le siko ku le siko a fio mai Yesu ia le me foi fa ko ka le ka ko ngi fai ngi sa wanga lungo la la me fa se inga fa nga o Yesu fa se inga fa na o le tu o le to se kale sia we warning you
A whaera ngai kere o maka o kuspa ia le o mga kusi. Ia, se ia rofa maia, brother, sister, i wharongo maia i se kaumu whai aku ma se whaakorokoro aku at CKA Ministry. I ngā whai kari kongunga, you know, be watch out. Wa le kasi fo ile me le warning e apostolo Korinto. Wa kele la ko ku karinga ia. I foi la unga ma false teachers la fe wa solo con Korinto. Ele nga ko ai Korinto le kalesia ale tu con Korinto. Le ala fe mai ka me polo ia o kamala nga o kama popoko nga o vale ai lato. You know. La le ngol kala ele no scoopy follow no kala polo. Ai ole le fa ka wa ingo la tolea. O ke riso Yesu, lea nga maliu mo ai, mo lato, mo yukaya, ma e lengi, ma le ko kele la ko nga, lai mix umai ngai ko rito. E ma ngia la ko lo awa le fa pea. O fa apito au nga fa kala ka lo fa lea nga o le ko ki o ki fa mai. O yukaya, if you fear fa ni me maka maka ni sign. Miracle. Si fa fo singa me nga ka ko mo lo la ia le. O e lengi. If you fear more poco, you know, poto e tala foi le lumo kangaka aya. I never made up a story. Why you me umanga? It's all wrong thoughts and things. They say humanity. Ole olanga na faale tangata. Ale vai le kamalo iva. Ole vai le sa taulo. Ma ia suinga le bakunga le tau por kamalo. Nga umang ko lau fa mai o tole kale sia fa pa yaina wala awina fa pa yaina mo Yesu o le mele yo to loto ngata sia au ka ese to loto an wala wa o mai fa mele marka ma ya ole ne ya fa lo mo le mai kele isau papa kiso oko isi fa karanga paulo e do le so o le vai ai ole fa longo pour tala le Yesu. Ai ne fa pela le ana pa kiso. Pa songa ana fai na ia fa ale ko la langi ia ka o ma ku sala mo ma fa ma o ska ka ri. So su ia lo pa kiso. Ia. Su ia lo pesi me kan. Taundi. Pesi me kan. Ia ora ki o pa kiso a le tatu ri o Yesu. Anga se me ko king mo se ka le sia. Ia ngar ka ia lo ka ko. Iso. Ka vira pa kiso me lo. Pea o se meu. Ia ngai e le o faasa ngai se ka le sia pea fie pa kiso lo wingo le kala fa mai ala apostolo sauya fola tu de tala le leio o sa paulo Cristo. It's really good. O ngi ka ko lo fa pea o ele se ia le kala la le ala apostolo fa mai la o sa paulo le o le valea le ye o le la malaya. O ye malaya. Ya. Ai le manguia le mo ka kongi wa talia ma faulainga. So vi ia le ri awa ai ma ka koro. Ele la ele kela speaker ka kalanga ka malo ole sa tau. Me voi le. Ia ka ko kilo. Ma ka ko va ai. Le ang o wingo sa taulo ole me ole self discipline. Ole self discipline. E kela me ama ye kong isa taulo. Ya. You know, ma fai onga watch out, be aware. I mea unga ki fai ai sea, because ole poto le ole tua o sa taulo ya ke riso Yesu. O fa fonga o kala le tamalo ala apostolo. O fa sa taulo ina fa tasi ma ua ma ke riso. O tala no le tangata, self, ito tonu, le tangata. Rona loto lea fa kanga rona selfishness. Ma le o fa sa to roina o le o ko e ona paulo. O ke riso o hola te tonu ya paulo. Fa mele polo le ke mira ni le ke hola ila. O te hola i lava le fa tua ya Yesu ke riso le na maliu. Ona o ia ma tato umala. Si vai le mari. Bea le ka ko e le mano le tua. Poto le tua. Ole sa taulo Cristo. Ia ka korola ma ka korola. Ele fa pea ke ia wa au mai fua mauti fua Yesu ma maliu lunga sa taulo. E ala ma maliu mo le lalo lani akoa. Mo ka ko un sala. So ole me fo ele e ka ko kilo
Polea kong wale mele ika ur kamingi. Do you still serving Jesus? Do you still preaching the gospel of the kingdom of God? Yeah. Wa mea umangia, mea umangi kau lai umane malo le tua. You know, or before they got go ba ele nga sa wa Yesu dalu ngi fia white funga ele mo ko ya. Nga sa as a missionary. Yeah. Nga sa o yo missionale. Au tatu tama le lang. Le vola o ka ko yo e makako io ya ile tua. Fa nga ma to, fa nga o do ko so fua mo ma to bola lo nginga la. E ka mo ka ko mo kwai. Halu ye ma ako. You know. Halu ye ma au ko fefe. O ko halu ko au ko kilo ko. Ko ka singa me o ka ko. E masau masaua. E ko kilo lo ko. Ia ba ko ya ko Lucia mo le me. Ole apostolo va le honga sa mo va mai. Ia tatou tamo mo e puno wa ima va ayatu ile tini e ke mo i luma. Ia ala sunga la ele se mo i luma aki kilo ko ma. Pe alu Or sorsu. Or so al me ia mo afa me mo e puno wa ima va ayaku fia va ile tini le ku ma Yesu. Me foi le ia ka ku lo kai mi ngai. E no se kai mi ka ko fa mai ma ua si mea. E ile se o kale fai so ka ko lai. A muia ka ko. Fai family service. Fai the funeral service. O ngai o nga li. Karo fai. Ai lang ele o la ku fa mo nga e o tinu. O la ku fa mo nga mo le. Ia o mai foi kara le ya ka ko. Ia e ona foi la mo o ya so ngi. Ia o aku kara le de si o uso. Ngai ia fa ngau na ni fa ngau mai. Pe o apostolo Paulo fa mai. Okay, mo e puna wa i mea oile, mea o luma na. Mai ele ngakai i mo e kamaro ke min kalko mai Yesu faring. Yesu a mai a. E o sa kaulo, se vai. Ele ia da so sa kaulo, fa sa kaulo va ke simo mai Yesu. Me volea, e ki ngal wenga. Me u mai akako. Awangi e fa me nga ko le ka ko uma ele ia se se la ni ele ui even ai mase ka ko ngi kisia o me fo e ka ko pia we e me e muri mai e o mo challenge ma lui ka wi ngai ka o le kai mi ani ia maka nga train no ka ko fa ko ko pe ma fa yo ka ko ku pele ai ka ko ngau pe ya fa tala ia ku mo fa so aku le uputan le maro li fa tsangile fa kana kasi le meu fa ngai le tua mo le fa tu la ia ma fa vave ai le tala le leio le malo ina ia o le tala le leio le sa taulo i so sta sa ale wo ya ka ku ka ilo ye po ko e fa ka ngai ngai sia ku nga kala ya ku sia ku o me angi o fa ma i me fa pena ia le wo kala i ka ku ke fon ya wa o si ka ka e ka ngi so e na friend no o ko kikia o kia lima hafe nga wo alfa sidi o se e sa taulo ke mi so malanga tala le i nga friend penga le friend na maka ipo po afa le nga kala se yo ai ma se ele por tala le o malo le ya samo e kire ni ku e pe ala nga mafia kala ngo ma ki fia makala ngo pe ya Yesu mo no sa taulo le nga poto le tua mai ya apostolo ko niko wangi ko fa pe ko kamanga poko i upu e kukusa male sa taulo ke biso le wo so kilo sa male poto upu so male the power of Christ in God's will is in the wisdom through Jesus Christ so before that ye lo me ka ko se o ka ko ele o ka mangi ka ko awani e ko ka alo very ka alo very light heavy alo dunga heavy weight ka aloi ora vai nga susu fong susu mai polo o sa unge va ko ko fa spovia ko nga ko susu ya ko ko fa spovi e ora le i ka ko ready kai mi umba si vai nga luenga ngai au nga ma fa fe ngai ngoro fai ka lo fai o ngolea o ia fa ora nga ele nga ko e ka le sia o nga o lai o ma fa la bia mai ko me foi la ia e loko kele o la paso al malo
e pe o ne kusinga ia le wa me ka uva me ia ka poko fo ila me o feo ia le poko la ke le me ia uva me la apostolo ai le ai mai o tusia o te fa uma tia le poto o e poto ma fa le au nga ina le atamai o e atamai po fea tangata poto po fea tu si upu po fea le filifilinga o le la lang filifilinga o le la lang ele ua vea ea le atua le poto le la langi ma valea awa le poto le atua ina ua le loa le atua ele la langi ilo lato poto wa fina ngalo ai le atua ia faola ina i le valea o le tala inga ie ua fato tua awa lo fai mai o taia i se faidonga ma eleni o lo sa ili poto au i matou ua matou tala i atu keriso na fa sato lo ina o le mea e tausua i u taia ia ma le valea ia eleni ai petai o e ua walawina o i u taia a toa ma eleni ua fai keriso ma mana o le atua ma poto le atua ia te i lato ua kawa aila i ele maha i ole lufu lima a wa o le valea o le atua e sini lona poto i tangata o le vai vai foi o le atua e sini lona marosi tangata a wa o outou i loa lo outou walawina le ausoe e le toe popot e tusa mbali ngale tino to tele po i fai pule e le to tele po i eli ai peitai o filifilia le atua me larolangi ila ia fa maina e poto ma mea vai vai le larolangi o filifilia le atua fa maina ai mea marosi ma mea atangata nuu ma mea fa tauva le larolangi o filifilia le atua a toa ma mea le ai ina ia fa leo nga ina ia mea oyai ina ne mita se tasi e to tasi i ona luma a fua mai a te ia ona yo o to keriso Yesu o le ua vea ai mo tatou poto mai le atua o le ami o tonu foi lea ma le paia ma le whaoletanga ina ia whaapei ona tusia o le mita ia mita ia o ia ona o le ali se va ai la samo wa lisi mai ka ma ro le ke le lisi o me fa mai o ai le poko le rangi e poto ale atua o ai ali maurunga le rangi e sidi ale atua e le si akua nothing no other law si o isi ali e sidi ale le poto le li o Yesu o ia i kama fa mai o fa nga ina le atua me tama vale pe ma fa ya ele fa pe o le kulanga o le au saunga ai kanga ka fu i fa ta va ya ka ko mesi cristiano wala ngol va ile kanga ka ya apostolo e fa ka va mai la kiki kele kanga ka ile la ko va ai fo ile ele ai yonga tulanga pe o cornito ye kama malorosio kama au le o kama ya e maumea o lo la ko le cornito esse ale viu o kama ro mai no I want you to know the cross is very powerful. Ole sa taulo ke viso. Ma ye me a wongi fa mo ngesi. E sere malo ka so pas ma ta mo fie ko ia pa no longo ta pe kala me fa ya so ma su te tai to na fia. Na so si la isa mo a ita mi fa ita wina to ta to si to la. E se ta do ta wala ba o se fia ulo tam fai le apostolo e mole mai le ngata mo ma ua a mo tatou uma lava netu la le fiafi fa taua ni sa tau a Yesu ke biso si de la mo e le netu la le fiafi ai sia e taua ai ni sa tau ia te amen why is it so important the cross of Jesus Christ te lo fa tu la fa pe o sa tau ia te le fa una isia kalesia ma le lo le o le kalesia po le lo pope ke no ho sa tau o le sili atu pe sia ta wan ona mo to ta wa ya paulo pa me ta la paulo me le te le ani upu ni upo te ta la ye te le tau sa ilia foi ni upu e ma to mo fie pe ma no ye fa no tangata
Paua upu o te whaangaloa umame ona. Ai o te le whaangaloina le Mario Yesu Kiriso. Mai a walava upuna walava. Ne sauna ni matau pe lua pe iso te whaitau. E se wala le tāua. A te loa sao lei. A te pata o te wamonia le maule le sunga la apostol. Ona peno whatu te lo tatu po kalami o solo. Le tupu le taimi nei. E whai meta na tau. Tāua i sa tau. Au sili. Au sili atu ni e mo Yesu Kiriso. Pau nā. O le aso wa ai ai. O le ase tāua o lau sila i sa moa. I le sa tau o le tatu li whao. He was a king. O le tupu. O le Mesia. O le na walo ia. Ana le ai le sa tau. E le tau nuu folfolanga. Pero le tāua na sa tau. O le tau unga ngā. O le wha moe moe a le atua na manao la nā tani. Na mafua ina saula le laulangi nei. Mai ua mafua na maua le tātou le linga. Mafua na maua fo i le tā le linga. Oi maa u tangata Kiriso. I le atua. Ona o Yesu Kiriso. E manitua le tangi Yesu i lana ta. A mele atua. Son. Pea kusi upu wala talata. A ele ui le mele le complete. No mission na le atua. You have to die on the cross to fulfill your mission. O le taulanga sili lava lea. E taunu pe ai whaia. Ai titira wala i le zata i whata whai taulanga. Io le ala ngā le whata e le se taulanga o i lunga le whata. O le tāu o le whata o le taulanga le titi e lunga. Matu, lau tau tui lo o martala ia pere ama malanga tari. Iri tāu o le whata. Al taulanga le mana o i le atua. So ai titilo le ia. Ia se pe au foi tau mole atu mo e o mo waino foi le tatu por karame le tula. Titilo ia is an offering because that it was offering. O tau foi la na sa tau ia tia o taulanga. O taulanga. Alu foi la ia sa malava e avela taulanga. Ia avea pe on foi na mele tu. Ia ave tusa malmena foi mai. Mai stami foi e titi foi le me ave. Au te le yo le o taulanga foi mele tu matato. So per taua na o mali o Yesu Kiriso. Na le tau foi ia Paulo ta la ia tu. Hey. E lo le poto na liwa ya. Poto nga na o jai mo poko nga ili liwa ya. But I want to tell you, I want to share with you, the wisdom, the knowledge that I have now is more than what you know. Okay, lo yo me ko ke sa ilia ma war poko nga. Ai ka sian me nga sa ili mai lo nga. O mali o Yesu Kiriso ka kongo Yesu Kiriso le li pa. Malanga tong yo o mau war poto nga. Ai ki ka me how? How? It's just the cross. Yeah. Ma faso ele mataina tatu po kalami masunga tita. Ele bena e fesila toi petau ya Yesu me Yesu. Ai fi mul mai amo la tata. He reminds the cross, even though the cross e fasa tau e o ia tami o luma. A me Yesu amo. Ai sea ona tau na yoti. Ai fi mul mai ata. Fasa tau o mal poto la langi. O le taulanga. O le whata. O le whata pai taulanga. O le tāua la le whata pai taulanga. O le taulanga. Nei lunga le whata pai taulanga. O a mai lalo sa walinga. Ona, so se tatou sa walinga, e tai no tofu tafonga. O whao ngā lalo sa tau. O e umata sa tau. Le amo umata sa tau pele por sa tau na mo le fa. We all carrying a cross. O le fisilia o mai tami o whawhita, tami o puponga. O whaunga le tasata. Po whaunga ea le tasata. O lea, o toi mana tua o le mali o Yesu. Te lea o ngai o mai tami ni, lo o tam whai sui.
E ia tai o ele atana lo walu tamini. Tangata pese foi a la wiloa. To masalo sa mo no was pia foi tu kulanga talo. He changed le ako Yesu. Swinga ka malo la ko Yesu. Fa mai usa o lawa o suya ka malo le ako Yesu mai. Nga kim fainga fa ya umame fa Yesu. May I can if I want to. Ko ka malo sui le makole le va venga ngat pasika ngat ka sui le poinga. So ko vai fa ngo ya they changing the Bible. O fa ya sainga lo ko su ko rewrite sainga ko spaia. Ko sui mau. Ya pa bakanga va ya ngela fa. Ko ngame va penga. Because we can't change the cross of Christ, but we can preach the cross of Christ. Tala inatu, matala po. Jadi sa baptiso to. La fe fala ni matelo me baptiso to. Iya tambe ko vai kale si baptiso ko. Mai po. Pa wala me kala iya. Sa tawule mat poto ne. That's what we need. Is this wisdom. Elo poto lo langi ngal to te ya. Nento sa ili le leo lauma, le leo to upu fai. Te wai but o lauma por upu moni le mana o paulo fa mana tu ya tato. O tau o tato. Mal fi au na ye tona. O le maliu matong yola. Masang dia mo tato. Ona to te leo tangata, ya. Vai fa mai, le tau su wa ye tangata. Fai me mau, fai me ula tangata. Le beno ta wai te me sora tatu por kala. Le te ba ye no wata. He was back ele ku ku mana sa ka. Ba le ku le me fafu. Ne mo ngala kana. Nga wa powerless. Wa powerless sa ka lo Yesu. Wa powerless I will ngovo o malo se porque mongi ngai lo Yesu. But I vai tau tara tus pa ele malo sistema mongi Yesu ke bisa. We kendo anga ngai ko ngaka pa Yesu o mai mai fafu. Ke te mula. Ya ku falo Yesu. Kusa se atana posi me ko se pe avo de tau tu mo. Ko le tau o maliu o tatu li fao la foi i lau sa balinga i te neo langa o tatu e te matara manoa le sunga te tai langa lupi ai tai ma leia le te langa la o mi fiafi wala o le lava ka o muli entu la apostolo Paulo pe ona pa kalkalongo o le poto le la langi nei makangaka mau losi makangaka mau lunga e ata mai Samoa o ngi u ka ko mga fa pe le anga me ka o le poto o ina le ka ki o ya o nga mo ai le poto ai o le mana o le apostolo Paulo inga ia fa ki le manga ku ke le me ia ai tele ro ka ko manatu ia Yesu Kristo o le na fa sa to lango pe anga fa ya ku o kanga kangi ku si ele tu si i o kornito o kanga ka ro ku mo ai le au yu ka ia mala o le ngi o le foi la tu si atu ia le apostolo e lo le ia la wali ila le wingor kana ala apostolo ai o ora fa le tino ma ko li foi o le kale si o ko ya luku o ko foi ko le tu o ma fo anga le ngaringa ko abi ku singe ko le ka ko anga ngai ba yas ta uma longa plans le loku o ke le loku me a uma wa mau ku o fa me alo fa inga le tu la loku o ko fo ka mara me alo fa le nganga wa tumu foi le kale si al loko lofa ai ke le liu mai polo wa se ko ya fa ngo ko ho ku ko kele ko fo ia le kuai o to fu tua le tuai le ana ko ka ura langa kuai e polo ma ko tu si tuai fa ma o si ma ko fa ma natu ya te lato le poto ale il poco i me fa il poco a oina le ko fa kusa la tol me ko le poto a oina il poto le tua fa mai le tua le ai fa un ngafo ye le tua ye tama vale pe ora
pe o le wingo le tusi a ele fa pe o se kama vale va pe o se kingo le anga po se po se kanga le ia onga ai o le kanga ka foi le ka walo le va ai maka fale tino le ka walo le kulanga fale tino ro foi la apostolo ngia la fa ngal winga e sa e ilanga me langa ngal winga o fa fale e maua mai ia ku pe o la ai e le pira o kama poko la o koronito le fa le kusi ma fa i paulo wa ka mo wa kele ana ku me maua o ngora o ngora ku kala inga se malako kala inga pepelo malako teaching false teaching wa o ile kale se koronito ia mo wa ya la ku me you know getting pay getting more money pela kulanga nga le pi va ai mo lan o ina va nga le va ka ngi kala kusi ako ele aska le ni kama lo le ni o na se mea ko mai ma ko ni so no pei po se ala e sia va yo ele lo for kama ro ya ko ni ma nga o mo mori e ka le yo la sato ina ia fua mai ke riso yo la to ola ina ia ola fa pa ia ina ia ola ola to tangata para o pinga amaka markusi ko kusi kala apostolo va yo ko kanga bana wina ngana wina o ko ina ia fa pa ina ia ave sea moneri chebel ma ngia ke le ma ka na o fa mo ke ko fa ia o ko kama senga me ala le ia fa kama senga fa ngofo le lo ai fa kau ila kusi le yo la ko mat ia fa kau ai va lo mo la fa ma o lo ko poko le valea i lumbo le tua o ko marosi o ko le sili fa ma o ko mo le o fa nga haida pifolinga mai lo fa kusa ko paulo le longa le ka o lo mo le mo lungo son ku langa ko nito e va ko ya o ia o tangata ya e vai valea ai lo ngo le la le fe mai ka le ma lo muli ya mi fe mai ya o le mita ia ia o ia ono le ali ya mi mika e le show off ole tulanga matila longa olona fa ilone olona fa tanga olona mitanga posting wa paulo le mea ngake ma fai no langa ko o ngai fa ilo ma mita ai ya pe se oli sanga ka ma lona tala no e winga de sa taulo keriso ia ka no fo ai o ia lu fa pe se tu le in kale se kere ka paulo fa mai le ai ele na ka na mai o to oli o ko mita you know you have to be honored. That means honor Jesus Christ. Ngako si me ka ma rola o sa no anga nga profeta o Yeremia i de to Yeremia fa ya tu no Israel. E ongi mika yo la ko manos, ongi mita ro la to pot. Ongi mika yo la ko me ma po ma la fa me. Ia la to mika ia sa ili ma ia maua kongu apo o ai a une atua. Ia la ko sa ili mai langa la fa me o ia fia ile lofa ma le ami o tomu fa mai ora. O lona lea fina ngalo. That is my will on earth, not heaven. On earth. Ai na le mai ngai ka maro o Paulo Imelia. Ele ai ma se ngor fina ku mai fumea. Ia auto oli sa taulo keriso. Ngai le tua ia Yeremia fai ia Israelu ia na to oli ma so mo mua. O nga maka ile o mimika ma ai lo le mimita me o maua mika le poko. Ma le mika la ko manosi. Wa me funga go Israel. Ke lo Israel. Ile o se nga o mai le tua ngaka manosi. Ngo o mai lo ile tua manosi lo ile li. Vai. Wa ngano ya la to Israel lo ke mingo mai kupiko. Khau fa ka nga mai ngale me ka o le new creation. La mai mai o kupiko I se ia ka ngu wa fa ka nguinga me ka o le new covenant. What feeling of fall. Ya. Ke riso Yesu. So na na ke mika ka lo. Ke mika ko fa. Lo ke pika. Ke le o be o maua. Milion nga o nga so milion e mas ka milion fa mo pa ke le milion.
Ala ngai famele suma. Awa ngi mika ko nga mea. That is not. Ele fa pe ole manga ole tu me famele tu. Hai. Ei, makuwa I so e mai ya. Go deeper. Yes. Once our relationship is very close, and then I love you. Lava me o ki fia le poto a mi tonu malea. Male rofa. Fia le tu. Lava me kala fa yo tu se tamalu me ya. Ole mele o poto o mole no lang. E o valele I lumo le tu asia. Pe ale I lo al kangaka Yesu. Without knowing Christ. Lo winga ngal kala apostol. Kolito o vai ko ngom ko le loa sa ka le ka mo mo ke ko. Ele nga makalika ko lo kula. Afrika ko vi inga ko fikangisi ko uri lalo. Ya. Afrika ko vala au kolito ele ko kiki le oficieta e Afrika ko wa. Ala me lo ko kolito. Sorry. Le me se ko pa u lalo le me se ko kangi o we Afrika ko ka ko lo ko kolito. Me le kolito. Mika loko mika sa toro Yesu. Rizalo. Me ke mika loko lua lo fanga to ai mika ko loko. E lo mika nga le me oli sa toro. Ya. Oli le ri mais pese vole wa sa e me kana. Oli. Ya. Ilo ali. Oli Yesu. Kako mika ai kako oli ai. Yeah. No le kako ori e ke lona wa onge nga ori mai mika ya Yesu e ke mlangona me ka ori feel the peace of Christ in you le kering fa ai wai pe amaka foi kusia te mara mai ia te o tole lofa tu no o le atua male manuia ya ke riso Yesu vai e o mai ka maroa I lona atua ma Yesu Kristo ia o mai me ka ole Grace, bring peace. Mai filemo. Que o mai saia. Fana me da tur tamo foi mai mo da tur tamo fana mai ya o pepe ele os pepe pequeno, o pepe tamo. The child is born and the baby is a baby boy. Mamaya o longa suafa ole ali ole file Prince of Peace. Me vola le samo. Awa ke ko mika se simea. Ale o linga kala ni ki va peso. O kala me o mika per. No, we're not saying family is important. Church is very important. Ola wa onga ola loto e very, ole fa sili mea uma o Yesu. O Yesu me nga pisa ma vesi ko roku. Ai se a wa ave Yesu fa ko fa lo ka paka. Ai pinga ka ko. Yeah. Fa ya ia le wale ya unga ilo sofia au fa fica ano nga unga ilo eskia ko nga unga e fela kusia unga e ki okupe me ai au ka ki unga ia ya ka ko asia without Christ ia wale nga me but with Christ for me ka tote oli ma fia pe ya so fia le no I know Pelei, ia, pelaina, por lava me ia kako fia pe. Ele pese o fia o kanguso Santa Ma, foi lá atem. Ele pese va pe o que ia me uma pa uma mama. Ai que abro levang. Ia, a makalonga pe o sui foi lá mo corpes. Ai foi mercani. Ole a ku ole mama. Ole a ku foi le levang. Ole a ku ole asolele. O le kua o le aso e lili. Me le samo, o Yesu e le lili. O le nafi, le aso, e o le whaavavau. Tātou mita I ate ia. Mita le tātou le Yesu. O nganga le Yesu. E le mawhanga kako wola le ni, kaimi mawhaola ine tātou. Mawha me angalo ina tātou ngasa. Pai au kako le koe whaingi kauranga vo ingi po imani oki mani mamo e mani lupe. No, boy. Ranga e pauana ka uranga mawhiwa Yesu I le atua. O lona tari, o ia o le atua. That's it. Le au ka ku whamangalo I nai. Le simea. Awa ke koe o. Le sika ngaka. E kioti anga ke munga. E hala kioti lesi. O le whai o leang sala. O le ola leang sala. A kūroa. Ia nga e ola ale o oio le tangata wha sao to ina moni.
e le o le whaoloto le tonga fua, so rua skonga i loa. Koe kama hui koe whawhare ako ang sala. Ao ka koe a. E o le nga ko surrender mea unga le li. Kau ke olo he set us free. Mo le o ko ye inga ka ko ang sala ya ti. Ya Yesu asia. Na o mana whamanga lo Yesu. E wala le ya ongi. Ya oile mea nga le guilty nga me. I don't know if I'm going to go get down to the cross of God. You know, kaya kasi sa tolo Yesu. Ano inga, ko fa Yesu, o nga yaw fa guilty a ke le lope o bangalo. Ya mero Yesu, ke lo nga ku ulo ku fa wa. A ku uisi mea nga ke fa nga lo ko ru ma lo fa nga u ma ko kalesia. Yo nga e sa lo ko mo yo o uma mo fa mangalo oi. Bo le ba uma ai ngai mea nga pe ki feel guilty ai. Ya, eu be fa kula nga pe ki ku ulo nga ba le ko sui ha oi. Sui atato. Ono o Yesu Keriso male mana o lona sa tau no le poto le tua ai ka ko uma u fa la inga. La nga ki fa la inga lo me ka ni Yesu fa me lo la inga ka ko ai nga ko. Ya poko bo vo ya ka mal ko va dia. O paki. Yeah, who cares? Kako paki sa tau lo Keriso. Ai ko ai pe ka ma le ai lo la to wa. Pa fiki fiki pe la to poto me ni no lang. Malako le lo ai pe le tua ono Yesu. Mana ya le palongolongo yo o si ya palongolongo i tu la de ya o lo ka palongolongo per palongolongo lo ma ko ko inga le ki o sa mo ya sa or gila ya palongolongo wa ya mai ora pe ya ko ta tara ta tu leila das que filta si me vator ta tu leila malo de tia malo la vole fa sori ko tu la Matango fie. Amen. Ya, tatonu fo iyo wa matango fie fo fana molongo na tunu. Ya tatonu fo o na fita lai la wala ngang pa iya ya te o ta minne. Ba pe na mo so bo no feita wi na fo tatu tus. Ya se fa maro si mo mo tato. Afa pe wo vai mo na no se tanga te ya te o. Awala ni vai mo la lo o ya te o. Ya vele le ya fio pa ya le tulo tatu pa ita tu le fio fama ona ye le time fa nga yo le tu yes e mai le tanga tala na vai mo na no ya tu mai lo tu la lo o na tu le e va ai mo na vai la lo tanga tana te lo va te lo va pio si o la ko fa mo lunga ba no le tana a wan e va ai mo la lo i lo tanga ona ye te mi fa nga o ile tua e tala ina no tala le asia ona lo no fa mere fa ia fa mo mo le ta tu si o ta to maua de ola ono Yesu Keriso o ta to wa mi tona o mo foi ona fa pa ina ta to me na fa tai le tua ile lo fo le tua o vai o se tua lo fo ne tu o se tua lo fo ne e lo le tu vole lava to manu to mo sta to avo amen no le tu ale maliu wa lo te ile mo wala bono ta ayo le ala na ya lo ya pau tala ya paulo we lo e paulo na ma fu lo not no paulo e te mi sala se lo no si tu para mai pau. My death won't stop me from preaching this gospel. Aisha, ono le lofo le tu. Moi loa le atua, e le aia sisi apo no te ngata ola. Mai le atua, unless, my son, last ta wala ngona ia. Last ta wala ngona ia. Pa matai mawhaina ave si tātani. E whamata foi mawhaiona tātu, mati tilo atu au sasam fi anu ye tamata fai ye tamata alei maseleo telo tangata tala no le no sa ye yo ayalo no sa ye kibis ayalo no sa ye kibis mata olo no sa ye Yesu kibis mata na tau nu o tong yo asia ina ya maua le lenga o tato maletu. Wow. What a loving Christ.
Yes. Te o whapea o matara ina atu sa tau le ai. O le na maliuru na sa tau. Le mafu anga tala ina le fia. Na se sao o le maliu isu ke biso le mga whanai. Toi whanu whanu e ia te oi. Aua ni e vai mo lalo lo tangata. Pe vai whatau wa e lo tangata. Ai si a rofa meritus. E iei le taimi e whao ngā ina oi. Tu pe la tau taimi nei. La tau wa ta mai. La tau skola. O le poto laulangi wa la tau mau. A wha mei e te tari tonu lo mata lia isu ke biso. Ia la sisi me toi. Toi pole. That's it. Mai Paulo te whaangaloa manatu. Except the death of Christ on the cross. Amen. Pawara ngan me re ngano i kia. O le maliu o Isu ke biso i mazata. Aisia, ona i le power. O tato tu se le whaitau. Is Christ the power and the wisdom of God. Ke wiso le mana ma le poto le atu. Le se poto la langi pa fa me Paulo e te le upu. Ta wa fi fe ye oe. Pe o tato langa Samoa e te le upu a mai mo le langa fa ftai. A tu sa ona nga na ia tu spa ia fa fkai le tua. Fa fkai lava. O se o fe au na mo tato ia e netu na le fe fe o sili. O le ani tau o sa tau Isu ke biso. Oe mano ainga li ngata ia lo sa walinga. Ni lo bolanga fare. Ma mana tua. Aua ni ia vai mo lalo ia tua. Ona e iai le taimi e wha ngai ngai o ile tua. Ma le whai mai le whai ingoa tato tusi. A whai e te mita mita. Ia sanga mita i mea o whai e ke biso ia te oe mano ai. I tau alanta mita mita. I mean, if I want to see, whoever wants to boast about, must boast of what the Lord has done. No pula boast on mita pue, a mana o te ara tala lai se me, tala I lai, le tala lei Isu ke biso. A vai lo langa pau. Mena na tu malo se pau le tala I lai. E ui na whainga tāna sa walinga I sau I kalisie tu tamilo to yo oi buong. Alia, fa me ia fotala la ia Paulo ia Isu ke biso aisia ono Isu ke biso na suia no mo toi ba ai le langi mo toi ba ai le manuia se manu yo e fano mo te to le sa amo la sa ta fa ngar ta sa ta I ta sa balinga I le nei o langa bon ni fona mo ta tu mo le to nga fa fta mo to le nga fa balo o me for si u ia ta tu krami ona tato time for ia awa o leso so me foi portala me al tato sike ele o I Australia ia ko ninga lo ko ia o ile tato portala ma to fi foi na o no to fi foi le turo pe na no fa so me I lai tu o to vi ia awa tala ina o le tato o le mali o tato li faula mana tua e o la ngia isi a o le faula tangana ia tato mana na tato ai fia mita pe te fia tala ina pe fia ta ua se mea I lo langa nei ta unga wenga I Isu ke biso na fai I lo una I tongi ola na ia saunia mo I tato ina ia toi maua de tato le lenga malona ta ma o le langa o le tole ngā whaftai te le lava I ne ngata hoi lia lo tau mai mo mai mal to fa fo mai al fa no ina lo tai te lo ai ta o ai ta o le va ve fo ai ta lo ta to ir masina I po maror fo lau maror un sa I le fa mo fie ai fa sta ile tu ala na lo fo mla nga lei I ta to le mai ai I le va no fo ir ta usanga ya ai mo le to nga fa sta te le lava I lo mafuta mai I sunga I whawhengai nga malato partua so spata pa I taulanga ta ma tutua wa silsino a inga le ngata po I lea usoi ma tupa a whini ia le whaangaruina fo tupuna nga talwou ma le whana witi o whela vale mea na mafuta mai I whaavono ina lau taimi e te mata mai ai le ne porkarami
ma ua foi ma le sunga i le taitai i basta ia ua faina ba outou ma faamaniaga ia timau pea na faitala paulo mateli o mai e teuteu ni maupu pe faaolelei ni maupu e tala'i atu ia manai a stou faafofoga leai na mai tasi lava me matalaina atu o Iesu Keriso lava lea o le tatou ali'i ma le tatou faaola e aogā mo i maua e aogā mo mo outou e aogā mo tatou uma lava manatua le sa tau le faaola manatua fo'i aua ni va'ai mo lalo lau tagata ona iai le taimi e fa'againa e oe le atua maybe tomorrow maybe today no in the future e le taimi o le olaga e fa'againa e oe le atua e si'itia e oe Iesu Keriso ma tulaga ma le mesa iai ia e faifai maofo i tagata wow e le suiga o lana tagata ia ae fia mita lai se mea faiʻuga nei tausaga po le faiʻuga foi le vai aso mita i galuega lelei a Iesu Keriso mo le atu foi le agaga faafetai le suga le faafegaiga e pasta Mike faafoaina le tatou programi po le tatou live ae mese le Global Kingdom Network ia famanuia le atua ia te ia manana auaunaga fo'i le walsisila i le atua ma lana galuega i le gata foi lea ia le agaga faafetai fo'i i mo maaiga le gata foi le use afini pe lana matumafuta le mitulana fiafi gata foi lea le suga ia le tatou taita'i pasta su'a ia mo le fa'aunoina fo'i le taimi fai atu le mapokarami ia lenei tulana fiafi ia avatu le avanoga lea le sauna mulimuli soga pasta tai asa mo le taliaina o le upu le atua e ngā tō finangalo mo tō manatu ia a o tonu fo tō la o tō maro a te fo i tonu tō sa maro whawhitai ia pe a ma a te fo i ma tai ne fiafia e ko si ma upu le atua a wala mai le upu le apostolo Paulo ne fiafi mo tātou uma lava e ngā ta fo i whafonga sa moa ma wō ma anga ma inga pa ia pe ngā fo i ma o le fo i ma te ona foi le atua i ministry o manga loi malala no le tanto sike e ministry ia tu foi kalesia la foi e nga loi foi na nei ia tu foi le ia Global Kingdom TV mala unanga ia mala uso fa penga fa soa po le ali e sia maria foi o punha ficar com fia ia Yesu mita ono le ali foi mai le si fa le unga if you glory on because of the Lord. Ia ai tātou a whaasāmata mitalonga. Ia kāko ori ia tātou nau ia tātou a, ia tātou whaia o tātou manatu Iesu. O langona ngā kako pokarami. Langi ikami, e whao ai o kako poto ata a oina. Ma mea le nei o langi, i o tātou tūlanga whaoratanga ma whaoraina. O nā vera leo kako whele le pe ua, o kako le koe wa. Ai o kako tangata ua, mo wala uina, be o wala uina ia kone to a o kako vai pioa, o ka ngaka poko le rara ngei a me langi. E wale o kako ngā oni au auna, ia whatau whaal vai a rara langi, ia e o rumo le atua lea, ua wala uina i tāu, o le wala upa ia. Wala upa ia le atua mo tātou ranga. Ia o te mātou te fia futo e wha tālofa atu, ia ma wha manuia, te whole ne fia fia au auna le atua. Whani ma futa mai ia o wō ni ne whinga misi ia. I kewa a wangano ia maua ia e alofa atu, i na ona ia Hans Scanlon, ia tina tua fōi, o stasi fōi o sui o le sike i mensu i sa amata mea o mata talo fōi mo nei mensu i oro lala i Australia, tina ia 𝚑𝚑𝚙𝚢𝚛, tia tina fōi ia ia o le uso ia ofisa tau 𝚟𝚒𝚍𝚑 ia o se bato uso lea ia i le lii ma pena ma siona ainga tau atia e fo neva i taimi ia i uso fea Joe pese Paulo ia le uso ia po ia mero tunganga tai le mafuta mai ia le awauna fa whenganga ia kolkota sa mawhiti ma pena na ono mai ia aina pēo fina aina pēo ma le whanau ia ma pena fo ia si o to lua pele lo loto ma lo mafo whau i le neia fiavi hello honey ia ma le ona fo ia ona ia leone tia vai i mai Australia ia ele usfo ia latino ada latino malo fo mai lato ia le usfo ia le malu
tai mafuta mai sia tātou o sunga whawhengainga ia ruena Sinclair ia o whapena foi o na mafuta mai ne fiafi na o vea laki sunga whaonga ia laki ia tia mai Australia i ia le li whaung sewe ia to fina foi atau pau Evelyn stasi foi o tangata foi ia o le tātou ministry o whapena o na mafuta mai pere tero taimi ia ona foi le tua ta whaonga ia Tinero Australia alofa brother ia alofa atu fatua mana ainga uma ma tatu ka ainga mo so ia Australia ia so ia sunia ia ma sua ia ma le Lord all se ko ke ia o le mo tatu ai so tai lava le mafuta mai le fiafi o mago ko upu o ani si me ka go ke mika mikai ia tatu mita ia ke biso Yesu. Well, kick your mind on side, hold on, but keep serving God and spread the good news of the Christ, Jesus, who dies for us. Yeah. Yeah. La tulanga haftai mo to umbalava pa na wi natural sofa. Ila ta kula ya uti poli. Yeah. Pero fai atua o te vai maulalo e te oi a walo sila fia ele atua no taimi ele tula fiafi na te lea ia whamunga te le lava i woma ainga tato por karamen fiafi manuia le aha i atu le weekend e masau ni na foi e a susa e wale bi inga mo le hota ulanga atu tato tamakilang e manuia te le lava tato ainga netuna le fiafi tau ia mawatu no ele sua kasenga ia statu kana ia taimi nei e tau la o tawa na to non se kuia ele manani fulava le inga ia te oe wa oe o me fa ftai la upu ma fa longo ia na fa unga anga ia yo mato tangata ma o foi be ma o ona vai malima ia ma fonga foi feta la yo oile tu e nei po ia e awala tu ia ma ua ftai o no la upu fa maoni ia e moni lava fa nga ina ma para wina la ona ia paulo la aposto ia le vo tu si mai ai ma to ni fiafi ma ministry uma lava lo fa pena la ma to nga no ai fa ftai o le fa linga moni le ma fa linga ato le e au mai mo ma to tamai o lawa fionga pa ia ma to te muli ai o ma to fa tai fo ile tu ono le no fo ma to mo le fiafi ia ma au na fo ia TV le Global Kingdom TV ilo va pena o fa lo ai mo e ale li ia le fo i a fe au le ma lo ma na tala le o le fo i sa mo uma lava ainga o ma fa fe ngainga wai lava na tamama na tina ma tu sa ma tu ia fa tasi mo le po no ka ole ia pa ia no watino o ai se tasiro ia se mala on fa pitoa le fiafi o matalo le tua ma o ona o ampaso lo malo tamai ia fa pena o matitu ina tu ai so se silava ele o mato wa wina la fio pa ia ma fetalai mai ele ai se me fa inta ia te oele tua pe a mato wa watu ma le fa tua mato talo ai le li le mana o Yesu la fa malolonga ma la onga i tauchino ma la onga foi fale nganga le atuai fa fitai mo tali wa saunia ia vi ia o le fiafi ba una va fa tau vai au le ai mo pero ma to maros ma to te au ona pe amria uma ila la si ke ministry dei sila ma talia ma ni si tu le rola ele ngata ministry uma la valeri o lo ngalu rue mo lo fina ngalo malo fa maruia e ila to ma le tai ia tu maua e mato fa tau ba ai fa ai e o Yesu e ala ini mea uma mato te fai ono oe su le alma tu talo amen ya tua be a be silai o la tani o fai ta o le o la ma ai tu ka le fale ni le fa o la tama ele sa o ma ile langi o la
Ele sao uma ile nani, oi